Abakunzi ba TSG Online TV ndabasuhuje. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima WHO riravuga ko ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bikomeje urugamba rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19 ku kigero cyo hejuru, ariko ngo urugamba ruracyakomeje. Ibi byavuzwe na Dr. Matshidiso Moeti ukuriye WHO mu karere ka Afurika mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuri uyu wa kane tariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022. Ibibazo by'abanyamakuru byabajijwe muri iki kiganiro byashubijwe n'abayobozi batandukanye bakuriye inzego z'ubuzima mu bihugu bitandukanye bya Afurika, harimo n'u Rwanda rwari ruhagarariwe na Dr. Albert Tuyishime ukuriye ishami rishinzwe ubwirinzi bw'indwara z'ibyorezo muri RBC. Abandi bayobozi bitabiriye iki kiganiro ni Dr. Sandile Muterezi waruhagarariye Minisitiri w'Ubuzima muri Afurika y'Epfo na Dr. Arlindo Nascimento do Rosario uyobora Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cya Cape Verde. Aba bategetsi bose bakaba batanze isura rusange y'uko ibihugu byabo bikomeje urugamba rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19. By'umwihariko bose bakaba bahurije ku kuba ibihugu byabo bikomeje gushyira imbere umugambi wo gukingira abaturage babyo nk'intwari ikomeye mu rugamba rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nk'uko byemezwa na OMS. Ibi bivuzwe mu gihe inkingo zikomeje gukwirakwizwa mu bihugu bitandukanye muri Afurika, nubwo uburyo inkingo zitangwa mu bihugu bimwe na bimwe n'u Rwanda rurimo bitavugwaho rumwe. Ni kenshi mu bice bitandukanye by'icyaro mu Rwanda hakunze guturukayo amakuru avuga ko hari abaturage bakingirwa ku gahato. Imibare mishya yamurikiwe abanyamakuru kuri uyu wa kane yerekana ko inkingo miliyoni 672 arizo zimaze kugera mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Muri izi nkingo izibarirwa kuri 65% zatanzwe muri gahunda ya COVAX. COVAX ni ya nkunga yakusanyijwe n'umuryango w'abibumbye igenewe ibihugu bikennye bidafite ubushobozi bwo kwigurira inkingo ku bushobozi bwabyo bwite. Imibare mishya ya WHO ishami rya Afurika yerekana ko inkingo zibarirwa kuri 29% arizo zaguzwe n'ibihugu bya Afurika. Muri izi kandi harimo n'izatanzwe nk'inguzanyo izishyurwa mu gihe runaka. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo watanze inkingo zibarirwa kuri 6% mu bihugu binyamuryango wabyo. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2022 inkingo zirenga miliyoni 96 zambukijwe amazi magari zoherezwa muri Afurika. Ni umubare munini kuko ku by'inshuro zirenga 2 inkingo zari zoherejwe mu mezi 6 ashize. Iyi mibare ikabishimangira neza ndetse ikerekana ko ibihugu bya Afurika bikomeje kuba isoko ryiza ku nganda zikora inkingo za COVID-19. Igitangaje kurusha ibindi nuko nubwo izi nkingo zikomeje koherezwa kuri uyu mugabane, ubwitabire bw'abamaze kwikingiza bukomeje kuba buke ugereranyije n'umubare w'abamaze kwikingiza byuzuye. Dr. Matshidiso Moeti ukuriye WHO mu karere ka Afurika asobanura ko abaturage ba Afurika babarirwa kuri 11% bonyine aribo bamaze kwikingiza byuzuye. Bivuze ko abasigaye bose 89% batarikingiza byuzuye, harimo abafashe urukingo rumwe cyangwa ntihagire na rumwe bafata. Umugabane wa Afurika washyizwe ku mwanya wa mbere n'urwego rushinzwe ubuzima ku isi WHO nk'umaze kwigaragaza ku isoko ry'inkingo za COVID-19. Urwego ruvuze ibi mu gihe hirya no hino mu bihugu bigize uyu mugabane byavuzwe ko ibihugu bigera kuri 15 muri 47 biwugize byafashe ya mbere mu kwikingiza ku kigero bisabwa. Ni nyuma y'uko mu kwa gatanu 2021 Dr. Tedros Ghebreyesus ukuriye WHO yari yatangaje ko intego y'isi yo gukingira 10% by'abatuye ibihugu by'isi bitarenze impera z'ukwa 9, naho 40% bagakingirwa byibura kugera mu mpera z'ukwa 12 na 70% hagati muri 2022 turimo. U Rwanda narwo rubarirwa muri ibi bihugu byafashije Afurika gukoresha inkingo nyinshi za COVID-19 kuko kugeza ubu rwakomeje gutumbagira mu mibare y'abamaze guhabwa inkingo kandi rugatanga icyizere ko zizakomeza kwiyongera. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko u Rwanda rumaze kwakira doze zibarirwa mu mamiliyoni zatanzwe muri gahunda ya COVAX n'izindi yagiye ibona mu bufatanye n'ibihugu. Mu buryo bugaragara leta yashyize imbaraga muri gahunda yo gukingira COVID-19 kugeza aho inkingo zimwe zitwarwa n'akajugujugu za gisirikare ngo zigere kure mu byaro. Abakingira bagiye kandi bagera muri zimwe mu ngo kugira ngo bakingire abafite intege nke badashobora kugera aho gahunda zo gukingira zibera, ariko ubu buryo bwose busa naho butari buhagije
kuko kugeza ubu hari kwitabazwa imodoka zikora nk'ibiro bya muganga zihagarara hateraniye abantu benshi maze utarabona urukingo bitewe n'urwo agezeho akaruterwa. Ni inkingo zikomeje kwiyongera kandi abaturage bagakomeza gusabwa kuziteza inshuro zirenze imwe. Ubu buryo bukoreshwa bwo kugeza izi nkingo kuri bose no kubasaba kuziteza ku kigero cyifuzwa, hari bamwe bagiye bagaragaza ko batabwishimiye cyane mu bice bimwe na bimwe byo mu cyaro, aho bavuga ko bakingirwa ku gahato no kubuza amahwemo wanze kwikingiza. Guverinoma y'u Rwanda ku ruhande rwayo ikomeje guhakana amakuru avuga ko ikingira abaturage bayo ku gahato. Leta y'u Rwanda isobanura ko abaturarwanda bakomeje kwikingiza ku bwinshi kandi ku bushake bwabo nta gahato mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Mu minsi ishize umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Arimo Korarinda yabwiye umunyamakuru wa The Star Gazette ko guverinoma y'u Rwanda itigeze ihindura uruhande ihagazeho ku bibazo birebana n'abayishinja gukingira abaturage ku gahato. Abinyujije mu butumwa bugufi yamwoherereje yashimangiye ko uruhande rwa leta ari uko nta munyarwanda ikingira ku gahato, ahubwo ngo ari ku bushake bwa buri muntu. Ntabwo ari ku nshuro ya mbere leta y'u Rwanda ihakanye aya makuru, kuko yakunze kugaragaza ko abaturarwanda bakingirwa ku bushake nta gahato. Ibi ni ibivugwa na leta y'u Rwanda, gusa ibinyamakuru mpuzamahanga byo byakomeje kugaragaza ko abaturage mu Rwanda bakomeje guhatirwa kwikingiza, rimwe na rimwe washaka kwinangira mu gahangana. Urubuga rwa BBC yanditse ko abaturage bamwe mu mirenge y'icyaro mu majyaruguru n'uburasirazuba bw'u Rwanda bavuga ko bamaze igihe barahunze ingo zabo banga gukingirwa COVID-19 ku ngufu. Abategetsi bavuga ko ibyo nta biriho. Abarenga miliyoni 7 ku baturarwanda miliyoni zisaga 12 barakingiwe byuzuye, mu gihe abarenga miliyoni 8 batewe doze ya mbere nk'uko imibare y'abashinzwe ubuzima ibyerekana. Iki ni kimwe mu bihugu biri imbere mu gukingira abaturage babyo muri Afurika, n'icyambere mu karere k'ibiyaga binini. Abantu benshi mu Rwanda bikingije ku bushake bwabo, kandi abashinzwe ubuzima bavuga ko kwikingiza ari ubushake, ariko hari abaturage bamwe bo mu byaro bavuga ko abatabishaka bakingirwa ku ngufu. Abaturage batatu bo mu mirenge ya Rutare mu karere ka Gicumbi no mu majyaruguru na Musanze mu karere ka Kirehe iburasirazuba babwiye BBC ko ubu bahunze kandi bihishe banga gukingirwa ku ngufu. Ibipimo bya COVID-19 byariyongereye muri Afurika. WHO ivuga ko ibipimo ari indi ntwaro ikomeye mu kwirinda COVID-19. Kuri ubu hari inkuru nziza yuko ibipimo byifashishwa mu kuvumbura abanduye COVID-19 bikomeje kwiyongera mu bihugu bya Afurika.